ikaze nanone abakunzi b'ibiganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda. Twagarutse muri za nkuru zacu, tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi mbafitiye inkuru, umunyamakuru Sam Kalenzi n'uwo bita Kazungu Clever basezeye ikinyamakuru, ikigo bakoreraga cyitwa Fine FM. Ndaje nkubwire aho berekeje. Ngufitiye amakuru arambuye. Hari indi inkuru yindi, umukinnyi bita Emery Bayisenge n'umukinnyi wa filime. Umukinnyi Emery Bayisenge ukinira Gasogi n'umukinnyi wa filime Nyabitanga bakiwe mu itorero rya Calvary Wide Fellowship Ministries. Iri ni itorero babatirijwemo bakira umwami n'umukiza Yesu Kristo. Byabaye kuri Noheli, haciyeho iminsi nk'ibiri yonyine. Nibyo mbafitiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu kanya ubwo ndi gubategurira iki kiganiro. Harabura iminota mike cyane, niyo mpamvu ngiye gukora iki kiganiro nihuta ngo ngiye gukurikirana iyi match. Iyi match igiye kubahuza ikipe y'u Rwanda Amavubi n'ikipe ya South Sudan. Ni match South Sudan yabashije gutsinda ikipe y'igihugu wa Rwanda Amavubi ibitego 3-2. Ese ikipe y'igihugu Rwanda irabishyura? Ibyo byose ndabigufitiye, ariko abafana batangiye no kuhagera rwose. Murabibona ni abafana bakeya rwose. Stade Amahoro nago iri bwuzure. Icyo nicyo namaze kubona. Hari abafana bakeya no mu muhanda, urabibona ko abafana ntago ari benshi rwose. Iyo bagenda bajya kureba iyi kipe ya CHAN, ikipe iroko, ikipe ikina abakinnyi bakina imbere mu gihugu, ntago ari benshi. Ngufitiye inkuru y'abakinnyi wo bita Chidiebere n'uwo bita Mwabodo. Abangaba Chidiebere, Mwabodo na Godwin Odibo, abangaba basabye ubuyobozi bwa APR FC ko bwabatizaho kugira ngo basohoke igihugu babasezereye, basohoke u Rwanda. Ntago bashaka kuva mu Rwanda, bo barabashaka ngo babatize. Ndaza nkubwire ikipe bagiye kubatezamo. Ese ujye ukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda. Niba ubikora uri umuntu w'umugabo cyane, kora like, comment, ubundi ukore sub, tuzamuke cyane, ikiganiro cyacu kijye hejuru. Rero icyo nakubwira nuko tugiye kwanzika tukihuta cyane. Iki kiganiro kiraza kuba kigufi cyane. Ngiye kubatangira n'inkuru y'umunyamakuru bamwita Sam Kalenzi na Kazungu Clever. Aba bamaze gusezera ikigo bakoreraga cya Fine FM. Nicyo kigo Sam Kalenzi yarabereye umuyobozi w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Yamaze gusezera rero na mugenzi we wita Kazungu Clever, wari umaze igihe gito cyane, kitabanza nta n'ukwezi kurenga, kwari kutaragera cyane, kuko ejo bundi nibwo yasezeye Radio DC na TV10 ajya kwi Fine FM. Biravugwa ko uyu Sam Kalenzi yamaze kubona umurongo kuri FM, ari nawo bagiye gukoreraho nka radio nshya ya Sam Kalenzi. Akaba yarafashe Kazungu amwifashishe kugira ngo amufashe kuzamura radio ye ya Fine FM, ya radio ye agiye kuzamura. Nuko yarabanje guca kuri Fine FM, ubundi ngo bazakomezanye ku kinyamakuru cye, igitangazamakuru cye, radio nshya ya Sam Kalenzi. Ibyo turaza kubimenya, tumenye n'umurongo izajya ivugiraho, tumenye ese ni radio izajya ikora ibiki, tumenye ese izaba iriho abahe banyamakuru, izajya ivugira kuhe murongo, izaba yitwa ngo iki. Ibyo byose ndabigufitiye hano kuri Panda TV Rwanda. Nzabigukurikiranira buri kimwe ku kindi, nuko turi kwihuta cyane. Dufite match mu kanya ikipe y'igihugu Amavubi, nabikubwiye. Reka ntihute cyane, iki kiganiro ushobora kukibona na match yarangiye. Gusa umenye ko twagikoze mbere yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikina mu kanya saa 12. Umukinnyi bamwita Bayisenge Emery ukinira ikipe ya Gasogi, ikipe ya KNC, n'umukinnyi wa filime nyarwanda akakina na comedy bamwita Nyabitanga, babatirijwe mu itorero rya
Calvary Wide Fellowship ni itorero riboneka i Kigali, risengera i Kigali. Ababaye abakristo bakira umwami n'umukiza wabo Yesu Kristo ku munsi wa Noheli. Uyu nguyu baba batijwe kwivuka rya Yesu Kristo ku munsi wa Noheli, rwose bakira umwami n'umukiza Yesu Kristo. Aba ni abakristo bashya mw'iri torero rwose ryitwa Calvary Wide Fellowship Ministries. Iri ni itorero rwose bamaze kubatirizwamo abakinnyi. Hari abakinnyi bakomoka muri Nigeria, haribo Nigeria barimo abo bita Chidiebere Mwabodo n'uwo bita Godwin Odibo. Aba basanzwe bakinira ikipe ya APR ariko babuze umwanya, nta kintu bakina rwose, babuze umwanya. Rero barasaba iyi kipe ya APR FC ko aho kugira ngo ibarekure basohoke igihugu cy'u Rwanda, yabatiza mu makipe amwe mu makipe yo mu Rwanda, ntibasohoke igihugu cy'u Rwanda. Aha haravugwa ikipe ya Kiyovu yabifuje cyane, yanabasabye ikipe ya APR FC, hakanavugwa ikipe ya Marine. APR isanzwe itizamo abakinnyi bayo cyane. Rero barabakinnyi b'ubwabo barabyisabiye, baravuga bati aho kugira ngo muturekure mwatubabariye mukadutiza mu zindi kipe. Abo naba bakinnyi rwose baturuka muri Nigeria, bamwita Chidiebere Mwabodo n'uwo bita Godwin Odibo. Basabye APR rwose baratakamba. Twite twihute cyane mpite njya ku ikipe y'igihugu Amavubi mu kanya igiye gutana mu mitwe n'ikipe ya South Sudan. Ikipe ya South Sudan ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Match ibanza hazatsindanywe ibitego 3-2. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsindwa ibitego 3 muri South Sudan, muri Sudan y'Epfo. Ubu ikipe y'u Rwanda igiye guhangana no kwishyura ibitego 3-2 wabatsinze. Ese ishobora gutsinda ibitego 2 igahita isezerera ikipe? Niyo yatsinda igitego 1-0 birashoboka cyane ko rwose ikipe yahita isezererwa, u Rwanda rugategereza ibizavamo. Ese muri iri jonjora rya nyuma ryo gushaka itike ya CHAN u Rwanda rufite amahirwe? Ese birashoboka ko rwasubira muri CHAN nkuko rwajyaga rujyayo? Ibyo turabitegereje cyane. Gusa abafana si benshi, urebye kuri stade abafana ni bakeya, ntago ari benshi cyane, bagiye bagenda, ariko niyo nabicayemo ubu bamaze kugera mu myanya ni bake cyane, barabarika ni bake cyane, bagiye bicara mu dukundi, ubona ko ntago ari abafana benshi cyane. No mu mihanda urabona ko abafana ni bakeya cyane, kandi match irabura iminota mikeya ngo itangire. Reka dutegereze ibiza kuva muri iyi match. Ese biragenda gute? Ese harabaho iki? Reka tuze kureba ese biraza kugenda gute. Turaza kubakurikiranira, tubakorere na highlight hano kuri Panda TV Rwanda. Reka nsohoreza aha inkuru nari mbafitiye zarizo mu buryo bw'impfunyafunyo kugira ngo tubakurikiranire ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amakuru yacu nakagaruka hano ni kuri Panda TV Rwanda.